Assalamu alaikum. Hande ko le samedi. Hande ko samedi le 28 9 mois 2024 ɗum hawra e lewru septembre lewru porto. Hara hiɗe marno yahanɗo en représentani en Guinée. Hombo woni on ko premier ministre de la République de Guinée on ko on yehi représentangol en Assemblée générale Nations Unies. Banon o hewti ko o atti uditirde yewtere makko nden ko o wi hande ko nyalande nde nyalaɗe tati haray himo teddini nyalande handere nden ko waɗi noon ko le 28 septembre 2024 o dari ko tirbin ɗon ko le 28 septembre 1958 Guinée kala dibinande Guinée fewndo on tuma yaltini carte mum yehi wotoyi wonde maɓe faala hettude indépendance total fi maɓɓe ɗum hawri le 28 septembre 1958 o wi le 28 septembre 2009 ko nden hitande ɗon guinéjo wallini kartal fi lammingol citoyen simple neɗɗo ordinaire neɗɗo opposant jo neɗɗo politicien jo o wi hande ko le 28 septembre o ari ko tirbinɗo hande ko welo molanako o wi non ɗinɗon piiji tati fof si hawtodiri hande ko hunde mawde wonande ɓiɓɓe laggine ɓen haray o salmini organisation Nations Unies on fof o wi fewndo ɗo Guinée hino e hoore laawol ɓantal laawol développement o wi fewndo ɗo Mamadi Doumbouya hino wallini laawi ɗi Guinéen ɓen hanata rewde e mum tawa si ɓe rewi e majji ko développement abadan ɓe heɓata e mum o wi gouvernement on o wi lanɗo on o wi président Mamadi Doumbouya président de la transition Mamadi Doumbouya wo gouvernement makko on hino fewndo ɗo sanzugol wowande page ɗerol ngol andanta hoorema Guinéɓe ɓe wurino fewndo on tuma tampere e soñdia e ɓittede o wi o suɓike sanzugol ngol ɗerol ɗon o waɗa ɗerol laaɓol tawata Guinéɓe ɓen fof yiyay hoore maɓɓe e nden suɓande nde o suɓi ɗon o yewti o holliri wondema Guinée hino wondi e teddungal hino ɓooyi wondude e organisation o jonniri exemple o inni hakke manko Guinée organisino kon Guinée hino andira o organisation wiyetenoɗo futante o pratique organisanoɗo Guinée no goɗɗo laamorta e ko honno goɗɗo wonirta lanɗo o yewti ɗum ɗon fi hollirgol valeur ji wonnoɗi Fuuta Jallo ɗin o yilti o yewti o wi fewndo ɗo Nations Unies ko kamɓe woni nene ɓuttu on fof ko hoore leydi ɗo ko kamɓe wonta hoore ɓuttu on fof ko hoore leydi ɗo o inni watta ɓe yejjutu Mali Niger Burkina ɓe suɓiɓe ɗo inni hoore maɓɓe AES o wi ɓeɗo ɓe du'aka yijjitede ko sabu hiɓe ukkodiri e yimɓe ɓe nanta hoorema hitande kala ɓe addanayi ɓe soñdia ɓe addanayi ɓe tampere ɗum ko terrorisme ɓen o yewti o inni kadi hakkude Israël e Palestine Nations Unies hino du'a wattude yili hino du'a nunɗude hakkude maɓɓe ɓe ñawore gongare hakkude maɓɓe o yiltiti o inni kadi Nations Unies wata yejjutu koko woni feƴƴude Sudan ɗi guerji yimɓe hino eggine hino yara no yiɗira iwa ko leydi mum yaha ko faalaka yahude o yewti kadi guerre wonɗo hakkude Russie e Ukraine on o inni koko woni feƴƴude Russie e Ukraine ko Nations Unies du'a joɗade wallina ko laaɓi posko hoore tabal yewta o guerre ɗon acca o yewti kadi o inni fi immigration o wi noon immigration on kanko e fe Guinée on Mamadi Doumbouya hino wallini laawi hino wallini organisation hino faala gouvernement laaɓuɗo nunɗuɗo hara hay e fof suuɗaki e télésengo gouvernement on ha tawata jibinande Guinée nden fof nde yiyay hoore maɓɓe e télésengo laamu ngon hara hay e goto soñjotako hay goto heɓata miijo yaltugol acca ko peeyi mum sabu ko ɓe faala wadde Guinée kon koko luttete fillede haray o holli ɗum ɗo fof wondema Nations Unies ko kamɓe woni nene organisation ji ɗin fof ko hoore leydi ɗo ko kamɓe woni nene pottal fiyo adna on ɓuttu ko kamɓe woni nene fiyo adna on deeƴu ko kamɓe woni nene fiyo adna on nunɗu haray o holli wondema ko Nations Unies woni yeeso e ɓaawo fino adna on ɓuttira ko kamɓe woni yeeso e ɓaawo fino aduna on welira
ko kamɓe woni yeeso e ɓaawo si hawri aduna o ɓutta kadi haray premier ministre men on ko ɗum ɗon holli télé sengo ton assemblée générale nations unis haray ko ɗum o holli ton haray compité men ɗen télé sengo ka men en hannay ɗo hannde. Assalamu aleykum.